Chikolo ichi chofatiwanga mwa wa 2002 kati na chifato chirwani chine chava na phera za ukudirana. Phera mbiri izi zotengedziwanga kachimisano ya maradhi ya chichava nga murau amimwa isgati. Nga mwa 2013 vamuhashi wa pfunzo hene pofundoni votonechedza phera tenderikidzi sukaona zinezo zino zava kachimo chisichavudi. Nao zoraro zikushumiswanga vugiriswa varika grade ya vutahe na grade ya ufumi. Nga mwa wa 2013 phera idzo zangedzidziwaho zotonechedziwa kachikolo ichi nga murau musi vora Mafhungo wa SABC voviganga tayarero ya phera kachikolo ichi. Zvazvino phera idzi zikushumisiwanga machudeni vane vava kamurore wa 12. Machudeni vane vava kamurore ya pasi vakochena ka phera idzi vachikukwanyana. Naone machudeni va murore wa vumalo ndi vane miriyi vafunzerwa nga pasi hayo. Vana vanji ari kukonovara nga maanḓa arali mvula dzi tshi khou na ari funziwe ngauri hu sina kilasi vhaṅwe vha tshi ri funzeliwa fhasi ya miri. Hafha tshikoloni tsha vhoriṋe ri na shortage ya dzi class ende vhana ro ḓalesa badi vhunzhi hashu ri funzeliwa fhasi ya miri even na vhadededzi vha less nga maanḓa kha dzi subject dzine rine ra itisiwa dzone. Vabebi vari pfulufhedziso dza u nga fhaṱa dziṅwe phera ntswa fhethu ha u bikela kati na tshifato cha ofisi na namusi a dzi athu anwa mitshelo. Ra kwama muhasho wa province uri vha ḓe vha ri thuse kha mafhungo uri hu fhaṱiwe dzi klasi nga ngoho vho ri promise uri kha ṅwaha wa mbalelano hoyunoni wa 2021-2022 vha ḓo ḓa vha fhaṱa dzi klasi dzo fhelelaho dzine dza vha na admin block hu itela uri vhana vha vhoriṋe vha kone u wana zwifhaṱo zwine vha ḓo kona u funzeliwa khazwo zwo fhelelaho. Va muhasho wa pfunzo vunḓuni vari ahuna na mulingo na muthi wono ṅwalaho nga fhasi ha miri. We want to dispel the notion that there are learners in the province who are writing examinations under the trees. We acknowledge and understand the challenges that are faced by our learners at Mafhungo Secondary School outside Musina. We are working on it. As a department, we have seen the agency that we need to take at that school, and we can also confirm that we have allocated that school to one of our implementing agencies to start with the construction in the current financial year 2022-2023. Musi vari Mafhungo va SABC vachidalira chikolo icho vaguriswa murore wa vumalo vova vasiyo afu chikoloni safunga vova vasikumwara.